menanti mulai yang cara buka yang nyuk kok menangi bung kalaning tumirau gerat gerot kayu mesale itu apa angin kayu yang itu pembunyi. Mari kita maklumi bersama karena banyak tugas yang masih menanti besok pagi. Oleh karena itu kami persilakan untuk meninggalkan tempat. Tidak apa. Ini saking ikhlas sekali. Silakan. Padahal pergi dengan apa denger aja. cara mancing lindung ini tau. Bin kedat. Tetapi saya tidak mau bertanggung jawab. Apa badan? Kalau nanti Pak Bupati marah. Nih. Kene lu. Artinya kan takon. Ken. Kalau saya ditakon kan orang benar-benar Takon apa? ditakon oleh Pak Bupati kan. Orang Kene luung ne. Rago di tengah halase. Ane patut angon luung jen. gitu. Nih bu perbandingan nih. Yen di kota liu ada tiang listrik. Yen di tengah halase liu ada punyan kayu aneh tegah. Nah, Yen di desa di kota liu ada munyin bel motor. Tidak. Kalau kan uyut makaluk kan. Yen di tengah Yen halas halase. liu ada lantas suaran kedes suarani boburo. Unuk suaran kedis, suara dipaksi bisa cimelian bisa beda ya. Nah, iglate mererot ngajak lu di papah punya nyuke. Ane ane si kajo bapak nih, ane si kelot memene, ane di tengah panak nih. Panak nih nuceni, Maret lu bulan. Merah tuh, penyidang duri yang ngoyong bareng. Betul. Nah, Memunyi bapak nih. kengkeng ini. Tik 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 tik. Sampai doke memene. Sing munyin guluk. Kata, Ngurtang glatik. bunyin gelatek kengkeng. Artinya seperti ini. Ibu nih, bagaimana kita untuk berpikir ke depan agar anak kita tidak terpuruk dalam ilmu pengetahuan. Dijo kelasuk ngieu. Bapak, bapaknya Bapak masih bapak. mesaut memen. Kengkeng apa memene? Tuk 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 tuk. mungkin nenek cok. Jangan itu banyak dipikirkan. Mari kita tuk tuk. Ngiring memargi tuh. Jagi ngaturan resi bujano ke pesraman. Dengan Niko Ngiring tuh memargi. Atur si bojano. Betul. Yen subuh kairing ban cair anda di rasulia. Apa dane? Cara raos semaro. Dolakar tuno sayanggo. Bo, Iya. sawire ring sejeroning pemargi. Pasti ko sarwa mangsa sarwa megala liu bisa raksasa. Raksasa luh mani ado kengkeng. Inge. Jalan. Durus. Kita dirasa diancak-ancakan. Ancak-ancakan penegara. batas penegara. Upin ipin. Piruat rawet Piluan. Ben ingat, ben ten aja masuk di SMA. ingat ya Tugas beli bakso di kantin. ini kelas A ya kelas B B. Duduk satu meja satu mangkok berdua berhadap-hadapan. Berarti
bate semekilet ngenar bakso. Kengken juga setuwe. Ingat toh. Kengken Sedang nyemak pentol bakso toh. Kan ulung bakso ya. Ulung. Ingat sih. Kengken. Kan beli bak raja cicing ya kan. Ceng. GR dia mengenang masa lalu. Coba mererot ngejak dua. Nah, Dua komputer Titiang mau pamit jagi ke pasar. kemudian nih. Numas lato-lato. Lato-lato. Yen mondo ae nganut adung aja dadu. Ini mak kaplek lato-lato sing nyambe muntah. Sing keplak. Ayo langsung nyangket. Apa nyangkit? Uli tunian payas di belakang. Pergine nih paling agem. Gen. Nih lisir-lisir ronyak negak beten. Iya kan negak di kursi. Nek nyaci apa sakit kan? Emangnya sakit apa? Ada sama 6 tambah 1 Apa tuh? 7. Wadah. Kurin, kapin yen mau belanja makan, kapin melipe genyol, asam urat. Jangan banyak makan yang mengandung minyak. Modelnya Kompor. Duh, sing tadi oh sih. dream. Oh. Duh, Ini isi minyak pokoknya. pokoknya duh. Strongking dah, Bo. Jadi kian dah mah. Ini batas 40 sing tadi bore nih, Cang. Apa tuh? Meja lemari. Ane pasti mau batis pat sing dadi dar. Apa? Penusangan. Oh. Ponusan lemon. Ye, marah ya. Panak randah teo. Gojong ibu. Wih, Lah hidup. lah nih lemon. Jangan lingsir gitu. Segar ya bapak. Hah? Bapak segar. Kang dia, kang mangpel, kang mang sirau. Kakon ciga bapak tan lo ci sing tae. Weh, apa hubungan ini? Ini drama kan ini sekarang. Aku jadi hilang. Ulang. Diruwet dengan oh. Dini beli mengantosan janji mau di jalan Sing bani liwat galak dadong adine. Kadang beli, kadang jangan bisa ngeliat. Kira-kira Beli ayana kana halo wong rasane ketemu di jalan mani raga bebas mademenan memilih tongos dijajakan nake lagali yang adin beli nih. Akedo masih beli di kena tiange. Lali ya nih. Saudan lah. Dijajani ragam Lali Adi jampal milu Adi jagana beli Kene bepergina beli warung seket Otaknya tumpul san Ajak madong pulas Nyimaru ren nyimuruk megening tuh. Otak mendengar nyerot dia. Lanjani ke kuda. Aduh Ingke udah tulis malah lo lanjani ke Turki. Kita medan jam itunya ada jam melali Ingke ada nama lalu lukat alias Prasinda jangan angkot aja kita melalu Cang langsung terbayang. Ya nyi begitu melalung. hah? Berjalan ke WC. Bang Eda Ondo kan ya. beli pasti itu moyong Dijauh. itu ten klosete tadi kacuat Menyaman kuok matu nyelemeng. Apa tuh? tawang asal yang menjalan aku ngangon rok mini
asal ada nak lolo menjalan nangon rok mini pasti misi taman mini. Ya nangon rok mini tengah nih si taman mini. Ya nak langseng nangon rok mini taman mini sih. Tapi yang nangon rok mini apa sih taman mini sih. Apa taman safari. Ya ngomong-ngomong nyene jengat. Marah ingat ngomong nyene. Anu gerut lan dunia masih Ade nak suka tawang. Rasa tawang rasa. Mari kita beli. Dini negara di samping tiangnya lan jejani mademenan wireh banyak tiang lakar luas. Yuk. Kengken kamu sah. Sing mesau Sing sah. Yes. Anak beli ingat anak tugas bareng numpang dokar di jalan kasakisi sampai jaga sobat jalane tampiasa. Amun jaran ni muani di muka, jaran lo di belakang. Oleh numpang dokar terus nane dadi dumbu tiang berasa bahagia ada yang pada wekan ada di kenangan kayang bendi dan do bapak kosir dadi saksi tresnane. Jalan buang. Cang kengken masaud. Sing mesau Akat sing mulih, yen mulih sing maningah genik. nene gisyang mi. Iya, cak mobil jadi Jelema kengken jen. Sing karuan sing apa jang ikel. engken. Bagaimana Mbak? Kodeke. Apa nih? Sebun peret. Tapi yang itu nete. Ada stiker. Nggih. Jam jogro kedudan gelap. Aing galak nih. Iki yang Men Ini sudah yang sama itu. Sebun peret kedua. Ben manipuan tangaren bede yen kaldot kemu ngikel jadi sebun perite ulang panseng kenot kures pang luglik Di orang lugleknya saper agaknya dari sekdis. Awas mani ke kantor man. nawagan. Adi nawaga. Masa paling sabar tidak. Siro dados sebun iki. Wait. Nih, Mungkin kumpul dia beda wati saking pejanakan. Ya. Belinya dia. Nih. Tungkol grandang grudog leng duni rawit. Aduh. Dadene dewo dia beda wati. Aduh. Ulang ben Pak. Ulang ben Pak. Dadene
Dewo dia Bedawati. Kamu nanya ya? Adi. Iya, Meli. Sampun aku puniki. Terus dijal. Kumat ya. Tahu Kumat ujungnya. Ini jelema bobayeun nih. Tahu Mungkin. Kumat. Apa ya? Aduh. Apa kumat? Ini bocah. Asal nepono bangun ngantong kumat. Apa kumat? Nah, pibon yang peleh pidanti. Mungkin. Ugas lu bulan itu. Oh. Kucit buang mana gule. Penyalat. Cek Kumat. Kumat genit nih kumat. Adi. Beli. Sampun iki. Sayuwatianipun. Sayuwatianipun. Nge. Beli dot pisan jangi dangkin beli kiringi doya jiring biang idewu. Oh, gendong. Mat. Maut. Wenten sane membuat. Beli jagi ngungsi punika ke telangin wano kiring sarang parakan di benyangan beli jagi nangkin beri ke kepun idewu. Mumpung jangan melintang beriki simpang bumun benyak lantung pemargita Nanti yang kan. meniki sampun panomaya wastana. Masa gendong. Yang sama menikah samang wit mai pangsing Giring engat budal Kangyang. benyangan beli jagi nangkin ring kuring idewu. Terus satu. Masa gendong. Giring budal. Bagaimana? Kenapa niki? Punang dia lewat niki simpang. Nih, Alon-alon mopi kayun ratu wawu pengantenan akeh gogodanipun napi jagi pekayunan jagi Cina dorong timpat dua jeng. Mecenes bungur cina dorong timpat. tadi Pilih pasti ada uyut. wadah patut sampun nabi atur parakan beli patut saya goreng anggur kantor sama Pak sama Dan Jagi- jaken, benyak dan beli. udang jangan kan ambil lang masanaan, yang lah nasi jenguk. Wow, di sampun merayunan sampun wendan, be mata wendan Saya lagi saya. mampu itu sih Pak. sama beli begitu. Giring budal budal. Terus so bermain singa. Berarti saja. Tuagung. Berarti ngenen saja. Sebocor aku hanya mana jol. Pas. Eling-elingan ngerago. Kayaknya weh. Janganlah bumi dan ya. Nyatakan semua kok kini bakal penatin. Ada. Tuagung puter. Ada kemustingit. Aduh. Weh nang udiang ngelut pekecut. Budal ngireng budal. Pokoknya mau cuma sentimen aja kunci. Apa petang sih jadi? Sing buku bunga sih jadi. Dame. Pasti uyut dame. Cium banyak berdoa di rugi nih. Wih, Janganlah jadi. sampun ini kegele. Eleng-elengan rakone ratu entan rapi ini Lepas suri. nawang apa? Wih, lain jika suarga. Nah, daim jika suargan. Maka engkau tidak sang suratmu. Wit, Wang Cinawang Yanina. Hah? Video dari Nilo Tamun nih. Video dari Nilo Tamu kini. Wih, Dayan dingoh di satu we. Nilo Tamu bakal manus di danau di Mercepade. Begitu? Ngsa pengo ngabo kampet nyerot duling disuarkan. Pan mempel-pelan. Kini bu bodoh. cek lain lu ngatur. Wih, yang mau dole. Biar apa orang Panjang rengkang ngecekel. Ada.
padahal amun remeh. Nang Kordewot kanuning ken anatomi tubuh. Ini bukan bangkeang. Yang betul nih bangkeang. Dijo cekeng itu bangkeang. Susu nyangkeh luwer kadi. Padahal belego nih. Yang Yang awak-awak. orang ini meranin bekakasih. Kuliah jege, kuliah utamu aden gelap papatmu susu main cenah. Aduh, Ratu memang betul sekali. Diu saja atau nyopir. Luwer kadi juga deh. Nyonyo ne liu. Ne dadu. Oh, ne dadu, ne tutuk nih. Oh, ne Tahu aja papalang kulit. Nyonya, jangan mau nyonya nanam kadang di jang bangkong kadang. Ini nyonyo ne berdua. Weh, kuliah diri ya hati. Ngiring budal, Ratu budal. Sampun nikah gegone iki mau ngiring, jangan ngiring ke kedok aduh biasa. Ngiring budal, dok, dopir.